آنین اف کردن کو لژاپون هنه بوچی راستی وان ارشانتن برز کاک عرفان تو بخیراتی گلک سپاس بوده الدست بیکی مدویت بزانم هجمارا کردان بدرستی لژاپون چنده لکیش باجران بلاف بوینه چاوا گهشتی نویره بله تقریبا 2000 کردی تایی ژاپنیایی سال 1990 دما کل ترکیه یعنی با کوری کردستان چوینا گوندیان بو زوزانان هات قدغه کرن مراشی نیزیک مراشی اشیرت کردان محکانی مجبور من پازه خواه فروتن و چون جبو ژاپنیایی هیدی چون پیشی سال 1991 چو پاشی اشیراو دادی و بردوام کردن چما چون ژاپنیایی جبر که ژاپنیا ویزه ناخازیتن او نها کردین ژاپنیایی نوان 2000 بیجه همان صدام 50 اشیرت محکانیانن او اشیرت چی چون نیزوک توکیوی باجاره که هی ولایت سایتامای دو باجارت و وارابی و کاواگوچی کرد تقریبا 1300 کاواگوچیت مینن به رقم فرمی این شارداری جی نهوی دشش یعنی جیهن بیجن 100 کس جی لوارابی جین 35 سال کرد لژاپنیایی جین و سرلیدانا پنابری دکن لی تجار نهاتیه قبول کردن تنی سال 2022 کردک مافی پنابری هلگرد او جی نج محکانی بو نه کردی وارابی و کاواگوچی بو کردک لهوکایدوی یعنی باکور ژاپنیایی دادگه ها ساپوروی بریاردا و مافی پنابری داولی کرد می همو صدان چند سر لی بدن جی ژاپنیا وان پنابر قبیل ناکت و اوان دکت تگشتم بوچی قبیل ناکتن دبیجید پرسکری که اوه نه سیاسیه آبوریه لی اوه نه راسته پرسکری که کردین ما این دیاسپورایی بله آبوریه لی پرسکری که اینوان این آبوریجی سبب آوه سیاسیه چما اوان کردانه زوزانین خواه گندید خواه بردان و چون ژاپنیایی دلکی دنیای چما چون جبر که دولت ترکیه قدغه کرد چوینا زوزانان و جبر وی هندیجی چه رین من نمان یعنی گندین محکانیان این که پزار جغی مراشی دماهم بچن ببینن نجیه که آخوان لگور چاندنی نینه همه برن کورن و مجبور تک ریاکوانی های پاس خودان کرن دما و زوزان جی قدغه کرن چه ریید وان نامینن نه اساس پروبلم اوه حکومت ژاپنیایی انجی دولت ژاپنیایی نخوازید تکیلیم وی گل حکومت ترکیه بر کردان پروبلم اگدر که جبر و هندیجی مافین کردان نادنی لی ام دو بیجن اگر که مادم ایرو لترکیه و باشور کردستانی و جاوا و روجلات همه 4 پارچه کردستانی هیدی بلکه آشتی اک چه بیتن گرک ترکیه جی دی وی پرسگری که هبخواه اخراج کری گرک چاره سریه که بینی جبو بیدیاسپورایی یعنی کاک عرفان تنهاج مراد بيجي تركيا هايج في مسألة وناخوازة بتا چاره سر كرن يعني جي هاجنينا بوي خمنينا اتشم في تشي تبقى هم؟ نخیر ترکیه هاج لی هیا سال 2019 ترکیه کنسول خانه اک نو چیکر لژاپنیایی بفکرن 2000 کرد تایی وارابی کاواگوچی یعنی ولایت سایتامایی و 2000 ترک جی خلکین اوردی یم فاتسایی لباجاری هر دهمان دمه دا چوینه بله اوجه سال 1000 چه بوان 2000 ترکان هاتیه کرن و بو کردان نهاتیه کرن اساس مسئله اوه چه جوان راحتیه کرن اول لسر سببا آبوری چوی
بو کاری چوی بله. لی ترکیه قنصل خانه 2000 سالا 2019 لنگوی یه وکر و پر نیزوک علاقه دار گل ترکیه فاس ساینه لی کردان وک بیانی وک پروبلمک دبینید قنصل خانه ترکیه جی و لی خودی نادر کوید بلا لی خودی نادر کوید لی گرکه ترکیه زانه بیت کو او کرده یعنی نجات پرستین ژاپن دبیجن کرد هاتن دلیره جی لور جی وارا بیه دیکن وارا بیستان اوانه لترکیه و کردستانی terörü dikin de terörü inen le Japonya'yı gerek Türkiye van derevin faşistin le Japonya'yı jî Kak Erfan le xwedî ne der tê gehiştim Kak Erfan ew 2000 Kurda evên ku niha li Warabiyê dimînin yan jî li navçeya Avaguçiyê temame li wêrê di her du cihat bînin çi ve mijîlen zarokên wan dixînin yan ne diçin mektebê îşa wan çi ye Naha çi mafin Kurdan yê karı nînin nikarin yani karekê bikin malekê bikirin kireyê bigirin ji ber ku pozisyona wan karîhomeniye yani karîhomen vek azadiya binçavî ji ber vê hindê jî teqrîben 150 Kurd gel Japonan yê zevicî û ewan vîzeyê helgirt û hin de şirketên malxirabkirinê ava kirey malên kevin Kurd vê karit dikin wan xirab dikin û dibêjin vê karî jî Kaytay Japon dibêjin 3K Kitsui Kitanai Kiken yani karek tahlikiye û karek pîs û karek bê karek yani Japon naxwazin vê karî bikin karek pir nexweşa û zehmete û Kurd vê karî jî qaçaxî dikin perê qezenç dikin yani naçin zarokê wan naxînin zarokê wan dixînin lê sê mehbera neha sê mehbera neha zarokek Kurd li dibistanê hat derêxistin Japonyayê Japonên dostên Kurdan rabûn serpiyan û dibistan mecbûr bû carekî dî pelgerîte ve bi normal yani Kurdên zarokên Kurdan ên ku Japonyayê hatiye dinyayê ew jî karîhomenîne lê heta 8 salan dikarin bixînin lê dema ku diçin üniversitê bo üniversiteyê jî gereke üniversitek ve peyda bikin ku karîhomeniyan qebûl bikin ji ber vê hindê jî gelek kêm zarokên Kurd heta niha dikarin biçin üniversitê lê dixînin yani Japonî dizanin li Japonyayê hatine dinyayê Kurdî û Türkî û Japonî dizanin yani niha ev Kurdan ev 2000 Kurda helavîstî mayne tamam tê gehiştim tu dikarî bêje min niha îşakê ye li vana xwedî bi derkevît bû çî beriya hilbijartinan tenê dijî Kurdan derketin yabanî evên Warabiyê û Kawaguçiyê yan jî li dijî her penaberekî derketin Nexêr ev 3 sala sala 2023 heta neha 2 sal nîve teqrîben kampanyayek dijî Kurdanê hatiye avakirin nijatperest dibêjin yani belê armanca wan ya duyemîn ev e ku civaka Japon dijî hemû yabaniyan hemû penaberan û hemû koçberan seferber bikin lê Kurd niha 2000 Kurd bêxwedî tên hesibîn zanin ku çi dewlet xwedî Kurdan naderkevin ji ber vê hindê dijî Koreyan dijî Çîniyan an Viyetnamiyan Filîpîniyan ne bi tenê dijî Kurdan vê kampanyayê bi kolanan berdewam dikin ev 2 sal nîve niha Kurdên Japonyayê ditirsin zarokên xwe bibin parkê dema diçin marketekê ên ku nijatperest dû dikevin û pê vîdyoan resmên vîdyoyên Kurdên zarokên Kurdan dikêşin û şevê li Twitterê medyaya sosyal belav dikin û heqaretan û hemû derev û bixtanên nijatperest dijî Kurdan dibêjin û ji ber vê hindê jî yani gereke mesela Herêma Kurdistanê jî hemû rêxistinên Kurd xwedî Kurdên Japonyayê biderkevin mesele tenê 2000 nîne mesele yani nasnameya Kurdan ya derben tê gehiştim
gelek spas brez عرفان اکتان ویسکا روزنامه‌وانی تو بخول ژاپن کارت که تو استانبول الگلم بوی gelek spas بو زانیاری و شروعین و دستن و خوش سپاس